Omnyishengero wa Rwampara County Amos Kankunda na Ana Kansime bomba besimbira akakonjika NRM batandikire nyumwazyo okusherera karura karabatwaro mu ishengero rya Uganda. Okusherera karuru bakutandikira mu rukagwa rwensinga kandi okukurirwa mujesho rwa mukuru w'ihanga wa district ya Rwampara Harriet Nakamya ojumirira abebembezi ba NRM abarukuhagira besimbire batine bina. Ulama kujaza bintu bantu mwe. Ni bwishonga NRM ngataho primaries. Ropa bine besimbire binji ni n'abantu baronda mu muntu wamwe kandi wona bamusajike. Bona bamusajike. Ningo kuri ndelyo ebirahanga ya president atkorire ebihanga rito rutungire omwebezi wa president namanyisa nkebyo amashitahati pipeline yashomere esente zaza kutarika kuzomu ihanga twashashura abashomesa abakwetombuita nimbaraganisa kwa beriraka nshemegwa nimbaberiraka eriyo kushuganza amuntu witu wa butoshe ntekatekaye hamwe na entekateka ya government ecyakandi nintekwa kufayo nkareba ngu enguto zitu. Abatura babagambira bwenki babashagika kandi babagambire barabakorere. Nani mashaba ngo bantaba mbahereza karuru igana mugito president Museveni aho icyayi cya Rwensinga ekitura hariya hakahaza mukakuyeje bakwenda kukitwara. Omugandi akaruru kabanyishengero birakwatire kibina cya DP Bendera arekuriro wa NRM isingiro ririya nuruteraho. Yes. Eminyeto ihabwirwa kureka kutwarwa twarwe bine bindi. Gasha kwa Aiden Bataringa ya na Ruth Nwamanya.